Mwendo museisya kalibu nthini wa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba kilunguni cha Amuika Na Uteti Amuika Na Uteti vala twitha twikomana na ndongo isi Amuika ila siyumilite kulika nthini wa utetini na twinene ya maundu kauta miokonia uteti ovamwe na Amuika nyini ta ERASTUS kithuku wa NZOMO na mweni wakwa no kwithwa wi mumanya on datika mbuthu ciukite indi nienda kukuyakana ona kuna ulike nthini wa unenania kiokoni cha umuthi wa katatu wa matuku 16 mwini uno wa 6 mwaka ni 2021 kwisila nthini wa mitandao yitu ya mikumukanili ya matuku a vala nthini wa Facebook ni Mutongo TV, nthini wa Twitter ni @Mutongo TV KE na indi @ERASTUS kithuku na nthini wa YouTube yitu enda usubscribe ni Mutongo TV official na website ni mutongotv.co.ke na namba yotuma di mukuvi ni ile 39115 ile 39115 na namba ino va indevi watuma ikudu yako kana woni yolo wa unenania witu namba isundu utilwa mbesa ona jiva ni ili 39115 na vaindevi. Karibu sana musia isi nikendo sethia nituatamba nyanginya muthia wa Kilungu. My brother. Yes, my brother. Dia okay bia na ti karibu sana ndino wa studio ya Mutongo TV. Na ketheka. Osamwani osu ote musia isi niwe o na umiteba. Embe kana sene mubea kwithiwa ni mwenu wenyu wa umuthi. Masitwa ni Felix Wambua wa Simoni kuma ngaliko cia Wamonyo ward wa Bombaiki ni secondary. Pau ida wa bikamusi. Wa kulia Felix ninye. Yeah. Na Felix niwe uyikima ndo ni miokonia uteti. Felix ni 2017 no watatite kwenda kuthukuma andu. Na undu tasa cia makuyana na naende yona kwikia bidii na kulika ya nani kutondu kwithia wa silikali imwe alikani bethia welenge ya ukosoa yeye kibilani na silikali sio penzani wethia no naende na kwikata na kuonia Mutongo yula wivo maundu ala ukuthina yeye na kuonia mwene ndi undu maundu mailite kwika kwangelekanyo kwithira opposition ni opposition wa silikali la yivo wa Monyo ita wa Monyo ya Dhui wa Monyo ya Dhui ward ni made a republic of wa Monyo. Whether we mundu wa kukosoa serikali onde ende na uthukumi na indu tambieto likabuka kukosoa nigendo twelese ni maundu meba ala withitwa yona maithi na hii na undu watu ya react ata mundu olei no wetu elese maundu ala withitwa ikosoa nienda kutunga ovau kwa unyuvani usu wethiwa yetia na ende kula sema kuyana kwa woni waku ni chao kethiwe chathuka ni chao chathuki ni kuyumbania utayumbanitie kana ni chao na uvangira 2022 nondo nonese ni ukitengi kwitekevela mivango ndo ilanje nikenda wezethia kila chekikie 2017 kina sio kwa 2020 na ile kila chekikie 2017 nicho chatumie na mbia maundu makwa tene makwa enlighten mwenendi nundu ilaita mental liberation nioneka ndia ukasiasani ta mwana siasa wa utho wandu no kie siasani mundu wa kuelesea nundu tekwika na nzila tekwisila nikwithiwa shape ya siasa undu yilio mundi Kenya ni nomo munopyo kwa mwanarika kana mundu wa muika mundu munini kwisa kukila na kutongoesya andu nundu siasa cia Kenya sithitwe sinengetwe sula wa mbesa ethi wandu ina kitambi kana ndu ina ngale iliona withi andu ichao nukuoneka ta Mutongo lakini wethi ena mbia kwenda kuonia andu what leadership is the new definition ya utongo ulati kwenda then we binda jiti ne bindesu ni kana watumie strategies ya mukana kwenda umonia maundu ma mbesa ti wotongo na indi we me makuone kula ni kuona ni kana andu ma wa muno ya Dhui muno manjuva Mutongo ulawe na mbesa kana ulawe na sindisu weta na ngali wa Monyo ya Dhui ward is not an island yindini wa ndiita wa Kenya na the larger Kenya siasa siayo siliu na si ili wethe yani influence itengina ba ya ground kila kindu chonde system ona isi amani bado no mbesa ona andu ni bado ni mbesa so nitikwenda withe nitambia kuonia andu best ndio ipinda ya kwenda kuimplement new ideas na new politics ileto na nititatite natikona sina ete nikibathukana kuma 1963
toke binda ya multipartism 1992 itonete undu usakwani with ya mundu wanthi ndena mwana umelila bandu now bwiboti kwenda ku break with ni taumila nundu mundu wanthi kwisa kumila metala talela yekitwe pone kae bina umila umeauma kamba kulya wite cha mwana nuke bicha nundu mamethima na metho maikwenda kwamba ku internalize mundu wetu tabiata na maikwenda kuona umunthi tilio tutabia une auke kana ni miaka 10 yukite miaka 5 yukite nundu I believe mutongo inula onethiwa ni serve mitheneli ngutia a legacy kuonania onolonge uka after me best makinala wailete kwizila na bwana Felix nicho kitonya yuka kaisaidia notion isu ni umakili ni ma enende na siasa cia Kenya ni cia binduka ukaisaidia andu meka siasa ndu ta cia mbesa andu makasia cia utongo yula windini wa mundu ni chau muno tutonya ika ithita Kenya na kuni makula ukaisaidia maundu ma muthemba usu ni twa yote nisi we if you keep wende na kwika isabu na nzie mu ibetia no isi okelone lanzia uibetia ukwata the same answer if you do something in the same method wende na kwata same answer nititatete maundu asu tikona mayo 2 million bana tikona isiasa cia twekiwe nita investment ningu invest milioni 5 na nalika within miaka 5 ningu ithangwatete milioni 1 ninakwata baita milioni ile no la mwene ndi IT alabaya atena change wisa kuona wathi wesilanga wathwa kisomo kisio wathwa malelo masio omonde paikendu kikuoneka ukakitao kuona mheshimiwa o kana ngalinzao ukakitao kuiwa mheshimiwa nuendi enza lakini we watumie eto mheshimiwa ndu maisha la ukuikala ndu heshimika yeah na tuo mundu nimeokonia Amuika Na Uteti nesiwe mundu wa Amuika na Amuika ingi tutuika Amuika nithia inge bandi itu ya Kenya wanakwenda na census ni kana Amuika ni twina kilungu kinene muno ikulia kwa yukite we mundu wa Amuika no tonya ivela ta ino cia kiuteti nondo weza aithe yu mundu no ayumile taku indi twabika ba ya 2022 tumeto asu atongo yasu matwete fo atongo yasu anene mayoka maimwia niweze kwangelekanya kantu mezi yetu yako Felix niweze noni wina ate yengi ndo kango chote ka million baka nusu million weza aithe ni wakata ando asu maguno amaite kwakwa mundu wa Amuika ena yanya ndi no atongo mundu wa Amuika ena yanya na bado mundu wa Amuika ndena yana pe struggle biki yabau nondo andu ala ingi bado mainamba ku believe in ideas andu ala ingi bado na alama kuona maona shilingi 50 anyuchai na muitanisi andu ala ingi bado icho wiwa wethi anthi tongo iwe nai ni mutongo imuthuku mana andu ala ingi makunie kula na alama ya thuku siasa mbaya maisha mbaya in politics ya Kenya in a democratic country na always majority wins onamukethi wa mwe andu atano mwasa kwa mundu ulamusio na andu million ngiliomo maisa kwa mundu unge muthuku usi muthuku ni watangaza wa mutongo so we the andu matongo iwe ni mundu utena maendeleo manamo andu moma yao na maendeleo nicho mamusakui kwa utendo kuna siasa site yucha ubembelezana nundu nitoni kuna makula andu meonama winengwa ngiliomwe pesa itambio na biashara au tanguku pesa itambia biashara wa matumbi lakini oyacha miaka 5 withia yu nduneye ima na nduna imonge utena kindu waimanzia waikoka nundu ethiwa ninye ni musiai na ina kuna kula nai ndio kuna nundu wakwa ni kuna ni kondu wa ciana cikigata siko kasi thi yakiwe na yakwa nesa nundu wa mautwi masio ala mekawa ne asiela maibo na tongo yela maibo itwika choices have consequences if you make a bad choice either way kana wesilanziane ndoku weka choice kisio witwa wanyuvanesa witwa wanyuvana maundu maithuka exactly mutongo iwonte ayanda kivila nawe kethano 2017 niwe ongamite na no kwenda kuongama yengi unanyabe kindu kila kiosukumite muno weti otongo no atwelesio kwenda kubindwa maundu ma uteti ula withito vo maundu ma mbesa cia ukinza muthemba ucu indi twikona twinene maundu ma maendeleo no nginya wise ithi ya vekino kila kingoni yaku kwa mwene ndi wa ya thui wa munyu kana wa munyu ya thui ward ni chao kiosukumite muno nikenda wise ithi no kwenda otongo Felix kindu cha mbere nenda kwithawa ningelekanyo ko
kumonia kana ititona ithie mamuika nititona ti aingi population ya Kenya kana ona wa mundu yonthe withia muika niwe mwingi tisinda waniki muika nundu mbe wa mikalile yitu tekala nai asia maitu trust na utongo tisinda waniki nundu nithie tisalitia na kuigwa ni akiwu kuigwa kuvuthania ndwenda kwikala nthi withukicie bro wakwe aciona nona kana mutui aciona nona tisakuana ona nitaetila siasa cia mwahaniko wisi Kenya yanikite kikabila lakini kuya musiwithi andu meacia ndueti kalona ndueti nake mutongo ini mundu okwatania nduesu yone wodi isu yone indi withi ameacia ti ela kindu kinachona ithangu no mundu kindu kitwa numbers ndwana niyo ya andu ingi endokete kula bana ethiwa ni ngangane ningete kula ngangane nitie kwitu ningete kula bana mutongo ailete kutha athiukite anduni onthe ethiwa ni ila minority village kana ni ila village na chao na mbela nene na bado kila ngwenda utabia andu ma ukamba uonthe amuika weyumilia utongo ine ndukeyumilie waitie ngatethewa ni chama nundu ukabaluka ndukeyumilie waitie ngatethewa ni ngania nundu ukabaluka ethiwa ndu ina wito wa utongoi mundu wakwa ndukasumbuke nundu be mathina maingi umila wiwe ni ngwenda kina ni mundu na undu inacho mwana wakwa no woye mwana wakwa ni wikie ungie sukulu onangi mendo cia uchonga na nowe macia ici withi ni maubwa bwania lakini wethe wa wina wito ukama na undu kuanda sindu isu comfortably no ethia wikalia na andu asu nesa nicho ukona ngina omundi na andu abuthu pyo meyumilite makacia sua mona matuku kenda imatangaziwe mamwi wa 2022 ngethi wangite kibila wa munyu wote lakini mabithite nundu meacia Felix umelile tene elikathele na umelile tene by 2022 andu methe mailetu ni agenda la nina yoko nundu neza gwo kule ni kiwumi wa umelile tene muthembosu ni kana andu mailewe ni agenda la nina yo tiku kandatika ya muthia nuko kubwa bwani asilingi maana ile tiku kandatika ya muthia nuko kubwa bwani na ngali nene mwiwengania ni ukite bana mwikita ono suti nzio ngobia nzio lakini ni chauki sio waete kitono tu maisha mandu mavi mavinduka Nendi mwendo musisi kithani ndo atonyelela ni saa ile na ndatika miongo ile na thanthatu ni kilungu cha amuka na indi ni Amuika Na Uteti twinake bwana Felix Wambua na miama kutikivila cha MCA wardini ya Wamunyu ya Thueni countini ya Masaku na twende na kunena nise yulu ambao ndo meokonia uteti na Amuika na ketho ine kulyo kana woni wonde yulu wa unena ni witu isilava ndeni wa ile itatu kenda imwe itano na namba isu ya 23915 ngwe ya vayindevi watuma ndwe saona mbesa sia kusiki itwa ona vanini ona watuma simu ya kwete na mbesa autumani waku novika na alama ya mitandaoni tuambie na Facebook ni Motongoi TV na tuwe live ndeni wa Facebook Motongoi TV na ndeni wa YouTube jitu Motongoi TV official na ndeni wa website ya www.motongoitv.co.ke na ndeni wa Twitter ni @motongoitvke @erastus kedho kuendea na kutuma matumani menyu na ndatika mbodho twase ndatika inyo utano siokite ngwetha ndiambe osoma amo tumani ndo mwaende na kutuma wetu matumani ndavye wengale koyeva na weta wa ata disiokete kwa bwana Felix ningwe ni tusoka onene kiuno ndo atu ya ni walikilo ngalikoni ya ulei kikuma wema kwa sakibila 2017 ningwe sauka bau lakini kulela yevo oyu ni kanai ni chau ukwenda kwika kivathukanu na mutongo yula wethito wa munyu kuma ela usewa wa munyu ukaya wa munyu ni kwati tu na ni kwati onela ni primary wasome yovuni wesi maundu ma wa munyu nesa na niwe sotongo wethito vondo wethito yithukuma ni chau Felix utonyeka kivathukanu taka kunena ni chau kitona kwika sindungi andu ni makrame ya makekata tenda kwika practical nundu sindu isi sionthe nila kwangelikana methi makasi atiandika manifesto na hii maundu ai moni mwika tikaokilio chumi wenu tipike bana ngamwagelelo akiseveni tikaambatia maskulu ameva angematwike university na kene MCA ukugwa tikaandikithia ciana bana tikeka kila ngwenda tike wa muno kindu chambe nye
ni kuita professionals cia wa mundu tikalendi titatue mathina ma wa mundu timwe tita MCA we acelelwe muthuku wisembo yite tinga ita ma professional ma wa mundu mbe ala mesembe ngewa ya malelo ethi wale lundu kwende tinga no tita community ikenza na mbesa ite sa kwebe tinga tiiba community ethi wani bandu bena thina kwangelekanyo kwi highway nene ya kuma ba masako ku Kitui extension kana kunene gwa kwayo ni ku affect yandu ingi ala mena ma plot lelone tuni kindu kila tailite MC aketa professionals ila sipo undu wa mutongo aketa atongo ya langi akakwatia ni ona atongo ya langi mukaelesia enendi kubikapa land ni reserved for chao road expansion kubikaba ndo ilete kwa kubikaba yani sindu ila kunenga mwene the information ila ya ilete ndo information is power omonde be ando ingime uthikwasia properties ya millions ohewa mono ndo wasindu nini ila sia ilete kwitha sia coordination mwizi kwitha we MCA tikwikala bambunge legislation peke yake pe maundu alo manini simple things ila wa ilete kwikala kwatia ethani amuika muka kwatia ne muka mandondo ma empower through sports ukamandondo ma empower through either kumonia kula matono kwata tukapito mambi maundu mo kumonia tuido twa muthemba withi ni tama keep busy periodically tukethia ni taola utumi wa ndawa cia ulevi ila ciana ngite ciana mbingi tikune maundu withi ni mooneka tiko kitaa kwa cia ni MCA titles tisio tikwenda aya titles tisio tikwenda na hindi wisa ithia kisioni kwi mathina ala manene we kisio kina mathina mavone tanita mathina ne maingi indi kwi mathina ala manene tawikalita wa mundu na ukaye wavo na tokwenda utongo iwavo ni mathina mevala mekumbila enendi muno ma wa munyo na yathui wode wa munyo be thina la munene bwitu ni kiwu wa mundu thina la munene witu ni kiwu na ikiwu kiminwa ni kwinza ndoboi ikiwu kiminwa ni kuwa matangi ikiwu kiminwa ni kwithiwa na good management ya kutaba kiwu kutab kiwu kichathiriva nundu athi isilite kwitu millions ya cubic ya kiwu sienda ukangani tina organization yeta wa moya ni ya collapse ye na no yende niwa ndio mbingi dinambo kwenda kusi expose muno notika inene ya ibinda ya bika tikethiwa na management nzio ya kiwu undu cha kwati yo na atumia mai na gwitina newa moyo na atumia sima ya somo atumia sima kwati ya kiwu kikanengo na kiwu cha ile tha kinithi andu ngina muthetheni ward tiwa muno yoka kiwu cha ile mbo ki created employment kiwu cha ile te kwemba tiki mana cho newe muisoma mathangu ba kitungu teumia Tanzania taili te kwitha na China tichangia na kibu chuchu lakini hiyo monde withia andu makweta osembanya na kuwa katukutuku kalaka ukuta kibu mangoi yani tikalito ila medieval times old school life ila ya atene wethia ona asiasu ni matu sindie nundu kwemebele kiungamite misi andu makibu so thina witu wa mundu ni no kukwatiania na atongo ya langi na kumantha undu maundu me usiku mwethi thina wa kiwi wathela kukibone jo thina ola munene byo wa mundu wi thina munene muno wa kiwi nundu ni cia andu ma wa mundu mena kiwi na maikwetia mbesa ni mesi kwiyemea andu ma wa mundu mena kiwi ni mesi kubanda miti andu ma wa mundu mena kiwi na ni ukipak makakita ngiti ya iwe ini twika kadistila ukakipak mukakita so pena gap nene na tisovite thina wa kiwu wa mundu titha ta solve maundu maingi tusoke yuba ye tina batu ambiye kana kula sema kuyana walikile ndeni wa ulei na wethi wao wisia serikali la yevona mutongo yola wevo ni maundu meva la withitwe uyona kuma 2017 kubikio mwaka wa ngili ile na miongo ile na imwe batialite mwaka umwe tuthi unyuvanini munene ni maundu meva la kuona maendete nai na we tawe mutongo yi na tawuko akita mundu wa ulei wose taitambe iva kavinda kala wona maundu asu maendete nai be kana cie kwithiwa ndipinga kana ni uleini ndi maanisha kana mutongo yola ivoti muthana ni nduni nake lakini ninona awoni wake baiba ndu biandu mawa mundu
woni wake onokalikanywa nela big four agenda ya serikali ya Kenya si match no kwithiwa we mutongo wa ile kwithiwa uilika ubisine na kwamba kuisia bisola munene wa indi yenda tibikeba indi no keria line ba mwanani usu wasicha kisomo kwangelekanyo tathitwe ma ECD classes kila bandu na nini nimbage almost ni ukutalila ECD thanthatu andu meombia na mwesimiwa mbona bai mangolota ni wathani ECD te mathiko ni kwangania ni watumie chuma oke kwasia mangolota ite kwa kakilasi nisi tika kune siasa cia kwenda kwangelekanyo na mana ERASTUS kwenu ni bahanunga nuke nasie ningu kaka kilasi bununga nguthiliche wailite kwa kakilasi nunga andu manunga matetheke tio thiliche nye Felix Wambua na asia ni tikutema lelo fulani tikutema lelo usunikana unenge mileage witema lelo nikana andu matetheke nundu wailite kumasafu nangewa ya kwahania kisio amutongo ya ile kwitha a unifying factor ukethie wisi ndwana ni wahania kila wakwata kuma bala be governor nundu ni si governor mutwa akunete maundu make neza lakini maundu maithe ya bandi maitongwa ngalimwe withe than ni batwikie kibila kikakilenga lia lelo kibila kikekaleba na mutongo ya ile kwikalandi akania ondu wa yasi anasia kuleu thani kambiti kwata thani kilembwa kwata thani mwasiwa kwata tikuona ndobo yenzwa andu maketo lalamika muno undu indobo isi kwenzo nundu ithi andobo isu sienzitwe chao itiite ngalimwe ona ithi wani dona woka ba ukwendo tu support ikalandi nake umoni blueprint ya chao ya kisio chako umwe distribution ya indobo isilio uise central point sila sia ile tekwenzo ndobo with esi serve peke nduketo equity with mutombo ile with equality with fairness isi ndo isu nizio tekwitha tekara tiki ya muno nundu mutongo ailite kwithiwa eta musiai wa kisio na ailite kwithiwa akithukisia bado andu alangi measiata atumia mandu wa measiata CHVs community health workers namo meendata akithukisia kama na sub chief nake endata nundu those people should work hand in hand pedhi ile zita community development stakeholders pate stakeholders shonde with ya nuweka kindu a development nila ya ile ku own wani andu onde nundu kwangelekanywa ethani wa kandobo ibandu itendeka nundu thiwenze ndobo ita 10 meters away from the river na wiki kila kindu ni wiki ya pump no yiki ya solar nisema maikuona haja ya kwitha na ndobo ibo ono yewa ila ndobo solar ni yiwe kana kinani kikuiwe nundu maiko meni lakini bala iko nidiwa the community will take ownership of that project na yu wona mondo asu ni tambia iba wozi ni wewe wakomana na mheshimiwa wala wivo ukamwya ni wese bani ona iba bendete na hii na tukeko mondo ni kwa ila ni wozi etambia kana waiki okilia tu na wende yona kunena ndia akilia na most of the time now we say like public meetings that is when tutukwata opportunity na kutabania nicho na andu mao mundu amwe masasya ninanenie na ibandu na amwe na isie tina MCA wa mundu dia maanisha mundu yani tina ila duties si execute ya one MCA no one pai mundu utona kuzi execute that is chicho na maanisha na nditapatia nebithite metho kwa metho ni kana withi andu ni mamana kwa kweli bani bendona na bani bendona taende na kukiana nundu andu imo manenga na ebina pela ita people power na nini thane si pina wandu wikaombe wa mbomu na wikaombe wa mbesa nicho ni kwa rasia pina wandu ongama nandu maika obalucha lakini wa mabalucha maulti ya basa muno nundu kweka opportunity wanengwa ya usavu andu no masavi ya andu bailite MCA ndi term limit ailo thukumangi na miaka yonde lakini ndio nena ndipo wa mundu ndio nena nena ni kuondwa kutetea mwenende nena ni kuondwa kutetea development ya ndie itu nundu na tithe na kwangelekana governor musio kana musumbe musio lakini baadhi coordination ndipo yeah twinenia coordination ni maundu mangwatanio na nikenda yose ya kwangelekana county ni endea ni betha na ngwatanio nzio katikati wa executive assembly
na yitu yuko ni ene nditwasi na atongo yala me kwa ndwane na nikenda kisio kendea ku kethiwa we side account inge ketha ndwi na yani mwiulikana na governor kisio kenyu kige kwa tamaindeo twisi aba wa muno na twisi cia account ya masako yonde utonyo nene yangwata ni oyilanja katika tu atongo yala mevo alanyuve na alama te yanyuve Triasia ngewa yai nukwatiania na governor nukwata maendeleo nukwatiania na executive na nukwata maendeleo no upuzi nundu governor ni mgavana wa anduma masako yonde alama musakuye na alama ta musako na mukate wa uyuma baya kinando ni cha county wetu ba na waaniwe ma projects mwaanegwa equally lakini wabika baye thio pe utope mutongo yulongi nake top wa ile umaane ba kisioni kiu aile kuitwa andu make akameatika lendi bana benda kina mukasia ikiki kiwe ba bana benda kina ikiki kiwe ba lakini tiku ikalandi ofisini kwaku na gukuna simu na kwasia nina tumetinga ikenze silanga bana na ndu isi community ba uyendata ngwatia ninatuma andu mauke kwiki ya mulika mwizi pe tendency yende ya kwiki ya andu ninamune maendeleo mamulika mwizi ni sawa ni watu wiki yata na nitaileza tena economy yote hizo kuma masama ingi nundu tena taa lakini ukwati ndwivo listen wale tukwete schemes ya kuempower andu withi taa indi kuibiwa mana mwiso wa mwai sisi yebiawa withi taa isi yuka kuibiwa pe andu mathukumie bu maibakoti ukoti wega mosioka withi amasoko angi taa imwe cia simiwe nundu yibawa na sindu isu nisio sio tutongeti na kwika ila zitawa dead projects niweka project lakini ndio na impact kwa community ya hizi ndio isu nisio sia ile tekwita na hicho na isi pata involvement ya stakeholders with ya kindu kilokuna na chako unosia yeah haya na ndi cia mama mautumani menyu thini wa ile itatu kenda imwe 523 915 ni kana unoaitie Alice kutoka Nyeri Wambua uko sawa tuko pamoja na akiongea asia Felix na mawoni masio Felix ni mutiso ngalikosia kaketa beto kaketa ni wa muno kaketa na ndi na kutuma mautumani menyu kwesela ili tukenda imwe 5 Facebook ni Motongo TV na ndi wa Twitter na kwa ni @Motongo TV ke @ERASTUS ke dhuku na indi ungeba ya asia ende na kwelo la enga lekosia mutomo ni kamwana kasa maki na nki ungeta wa Robert Mwendwa ende na kwelo la kumanga lekosia zabezi kikuyu ende na kutuma motomani ngwethe wa ndi masoma na ndisi kwethe wa kubana Felix Amuika otondo twaisine moingi na Amuika mate ya kwatembau betha bebina muno kuendea na weki ndo aise kana Amuika sayingine umemeza mesa ile amendu kana me enemy ma Amuika langi nyenukite basi lekalini kwa woni wa kuasisia tima sa kuyoka ile mbata yuti okamba Amuika na makwetwa unesa ni atongoi alame kana ni serikali ila sivyo kana vena yanya yivana nyenengwa sia serikali ila sivyo sia ukamba pe ya kibwana pe ya governor Mutua na mheshimiwa governor Ngilu. Maundu ala maendesie ni maundu masio ngwatia na me maundu masio ni ivye ene tailite kuka yuna ideas zi governor ni kwa sia ningwita andu ma apply mawia pan Dubai na itu ni tailo mu keep accountable nione ne ya nasa sia kana nasia any promise mundu wa make during campaigns ni ile tukwithiwa ye accountable kethia no paya mbungeni no ile ye kindu cha mu impeach nundu wenda aba yanthi kukitoke ngando ethani na icie ngamanthi ya Amuika milioni umwe we wae makwia ni cia milioni umwe within time limit ilo nenganite tiko kila tika ku impeach nundu nduna thukuma we ola ta kusakui no either that point ya mawia no yota usakui pay a good environment ya business within our region Amuika isu ni empowerment nduketele wise kuka kunengwa ai mbesa uye uile nomba ila wona area yin na mouo area silikali ite usumbu andu ithi ai opportunity from the government kwa kila ndo na kukulia Amuika ninamo methiwe me creative no stars cia kuiwa kuichao lakini omonde
umundi ukoka na undu waku tache nuwase ubia mota itume ya akigu nwezi niwe wa invent mota itume ya akigu kama utama petrol isu either industry iku employ millions of people na nongi na silikali yokwate kwoko support nondo through that project ni kuan revenue na ni kuan income kuma through the exports ila make ni kulia Amuika bado me organized nondo tathisi amani with ya sina ene nondo be pesi ama with ya utena maendeleo chap Masako ndumela utena nak mwingi ndumela kana utena wiper ukamba ndumela not nongi nati tithi with tiukitia those positions in our parties ekakwete la suya wako thikulane ni wo thikwase nienda no nation na wiper na wiper imanitendie ambia oyu kuthukuma chama chako kila wenda kiku empower nundu ona ni lazima empower ni chama ketha wina maoni masio kwa mwenendi ni lazima chama siasa sia Kenya ila sivyo ti lazima lakini nienda tikalete ina line ila tauma nthite ithi kwamba tangino bala be musumbi withi onake no kuonekana vinga tienda tikune siasa sia ngwatanio siasa sia kuona ni atia andu mena umwe nundu siasa ila sia ukamba wonde nisio siisa kunenga musumbi witu pina pa ya mesane mai negotiate na itu baadhi tikia atongo yalati na mo pressure with etha ni musimamo ni nasia ndikaekala nini tina wa mundu mengi wikaleba unatiasia pa yundu ngina pomwe nundu ngewaisi ya kutinda yakamba mai musimamo akamba maicha tenda kubindwa titi kwa tesitwa yingi aya ndicho akaba ukule ni sia serikali na Amuika wikaleta kaunti ya Masako kwa honi wako serikali ya kaunti ya Masako ni kwete Amuika mba unesa undo violate pe o downfalls o mawe kuala mebo na imoti ukulia ma improve we serikali nimekwazo mawe kwangelekanyo Muika mwingi wa Masako ina trust na mawadhani ala manenga niwe mawe ya Dubai machao pesi ndo mbingi na ndikwenda kuilikila muno nundu nisindu ila singone siano na ni masisi moene na nibenda ibinda yingi kweka nibethi yao ibinda ya briefing tikatagwe baba endiono niki on the other side nye serikali ya Masako endene sapai mundu ithi yawa MCO throughout ti human beings ti perfect ko bai mundu ithi ya MCO throughout serikali ya Masako ni tatite baleto na nundu no we programs party ina program ya ku train my youths ngewa ya kutuma ngewa ya pa youth center online jobs so take kila kibo yingwenda ngukulia serikali ya Masako ni information ibike kwa mwenende pe andu matetha mesi na uno uyomo wa ma MCAs tafadhali kila chaneno kuyolu ni governor kwa ma executive kana projects yende kuondoa Amuika mundu la wi atamane mundu la wi ngangane amane mundu la wi the last village ya Masako amane ni kana withi tina ni kwa amane na tina safa ni kwa amane yeah natuwa maondo ni Amuika peke twe wati ni muisi kana mundu Amuika no mutongo iwaoni na inge masia oni 2017 oni 2022 oni 2027 oni we na miaka 18 zaidi na miaka vote na wabi kabundu ithawe mundu Amuika ingi tawe mutongo ina uyo mundu Amuika kwa oyu kindu kyocho wasahata kwako chicha mutongo iwaoni nenda kutabia Amuika isu ni mose ilate zita rhetorics siendu titake so songia tekalati dormant tekalati relax na kwigwa iwe mutongo iwaone isu yendeto sia autosooth ti atongo ima oyu ti change the tune ti atongo ima oyu na tithi wati atongo ima oyu ta believe in what we have ti nambeza isu mbingi sia fund campaigns but we have the numbers ila isinda campaign ando ingi asima na atu yamu ya tongo imaoni maina qualifications ila siye kwetu ya basi ya madegree na nabune mungu ya ndate zo minukeli hapo na hito tena sio ukachonge ya hivi yani waki uyasi ya ni na bachelors ya
BCom nina masters ya law. Time is now. Yini yo ibinda ya tokile na titabie mwenendi na musumbi ula witu wiyumbanite temukwate kwoko ama ate na amuika nitikuma ya chuthi ate na amuika maundu imeothoka tienda withi one governor na itutikie mashariti deputy wake ni muika etha governor ni wa muika deputy wake thiwe mzee kana maikite makasi etha ni mundu methe mundu muka na itu amuika etha ni mzee paetwe muika wa mundu muka paetwe muika wa mundu ume with eta match na with eta balance ni tetha ti average amuika mweyumilia maundoni nenu nikana mutalo mwe kala mwetina muitalo ti yumilie timanikae tiko eka kwasya mundu ena kimbele mbele mundu ena ni kwate ni muoni kila kiende within East Africa Uganda kimwana cha miaka 36 Bobby Wine you know where talk of the world ti town ni the world na maundu ala uende na kwika Uganda na wende na mbesa wende na sindu imbingi andu imo maisha niti kwenda otongo imwe mamutho yangali mamwe ayukila mamwambia mathangu mamwe ukila uketi chao kivila cha president. Hii ni challenge kwa Amuika. Painduka senye ni engineer wa ndeke ndiko atasi wa siasa. Manandi no ishape ya wane siasa. Involve yourself ndini wanzie mwe kanenge. Osa mufandi mundu la utona. Mundu ndanenga we sindu sionde nenga. Withi ona mundu we na hii mbesa mbingi utongo indena. Lakini mundu utena hii mbesa utongo yena. Kwa uti tike ti balance maundu. Yes. Timane. Kwitha na mbesa ndiko asiandu itha imutongo imusio. Pe andu mbesa atongo yasio. Yes. Na usuni wathimola ti kwenda. Na pe andu mate na mbesa metona itha no tongo imusio. Na angi ona mate mbesa lakini matona itha me atongo ichao athuku. Nicho withia nitabasi andu makwa mawa munu kana etha be mundu kuigwa kwenda ite kibila yumilie tene. Nikana mundu namanika ana siomwe. Timane athata ne naona. Timane ya una nikana withie wathidwi na mwana waku ukwenda fees no manna mundu ndu mwandolea nisipe andu maitai ubigaka kuya kwenye nasi ye naku no ngina tithe na mundu wisi kwikala nandu wiyumilie tene umandike tiyumilazie tene tai andu mbesa tumilie tene withie nitamana mekalile yanu mama nandi ndwana na ile sila kasila kana wesila bana wesila mundani kwene ndivyo nena naangania na ile itha niliona na huno goti kwitha taito tongo imusio ondu kuona yu mheshimiwa Kalonzo kwika we mwithi abula nile na muika kuya ilobi korogosho athi kula me kwiki ya drama ama ne kila mendete chucho ti kwenda ku interact nandu ti kwika lande wasie ngo kabatiele mitatu nini sia ondo asu kila menda so yoga mbesa aya tuwa bau kwa woni wako nicho kitunga maendeleo na itina ndeni wakisio bado be utongo imuthuku dinene na ndi kwenda kula sia mundu lakini ndiye ndeneza pene ndi athuku ama kuna kula muyandika proposal nzio tienda take ko pausi wa musoka na muithi muyete wa mbesa ni mutongoi muwe waya muwe simiti muwe kokoto mwakeko ila mbesa ondwa ni maika landi ya kwanda bi bathiat yubukala umu tienda ene nditithe na ito ti responsible ti responsible ukethia ethiwa lelu watemwa woko tilo kwako no wendesye ubangi nundu maendeleo ani mautethia mwene ti lelu wa kutemwa netinga pandu titono thukumanzi community pandu titono ulusani wiko isu ni sindu ila siaitie maendeleo tina kawaida corruption ni kila bandu kwanza hii itawa ni decentralized corruption ni haiti wengi na grassroots on bursaries mwene mutabwa ndai mumande ngilili temone cheki changili 5 ndai mumande ngili yana ndobo yete yeteba ukwenu ndai mumande isu sindu ila situnga thinetina ukethia ba equity aya tu minukilelia
kiucha degree withe wake nguzia na nikutwikie kana mundu wonthe kwenda kivila yu isu ni IBC mwaka ni usu tuendete no nginya thiwa na degree na nona ayumbe ingi na ma-MCA ingi metha mailiana nacho tawi mutongo ina no kwenda kivila kiuchoni ata uchosi ata ni jaile kwitha wi musomo kindu kisio na nundu wailite na standard ya seti wa ile kwikala hili undu mwe awekala teka ekwe chamia witu feve kwa uwe thabe atongo imeba ya kivila ni mekuwa me abineku ona mamambe kuma palike ome angi mekalite me jobless mathukume nundu tika twika ila tienda kwambatia misala ya tongo kulika kivila kwanza kivila yani kunyuvwa ni komanda wya ya ni kusavu ene nthi ekango tabie pai mundu uka pa kutethia mundu either okite umwibe au thukume ndena musala mwiso wa mwai na eo ya ingi niki isu sindu ila tailite kwitha tikisisia taene nthi eo kaunengi alekanje ngilimana atatu na ewe si akwata musala utasi wa MCA unaotabika ngilimana eli mbesa isu akasiumia batungi ala maendeyo ni menu ni mwetunga kwa unenda otabia andu yi frank na clear kana katiba ya Kenya imunengae uthukumi wa miaka 5 otondu baando na ukanga side miaka ili kana umwe nithiwe ndio kipindi chakwa fulani cha umotivate Amuika maliko tongo ini the same thing we do na usakwani ukite mukekalandia andu makewa sakwa hiyo la musio no interview tithi wate ikithwe interview actually ondu onawe ya mwana wa dhambi ayakoswe jeshi nigo tukilana itu na buno baile kwimbo equality nundu ila umya mbesa wanengana ni waongana kwa waongana etela service chao nthuku yeah aya na ndi tutwiminukilelia yakana mbozo mutumani wali kaba Justice Mutua aka mzee mmoja ninkalikosia thika mwana usu ni Mutongoi wewe Mutongoi asia asante Alice kutoka Nyeri wanarika katuache kufuata mtu asia wanarika tuache kufuata mtu tuangalie matendo usio azendeke kwati twati tuone maundu ma utongo su engalikosia Nyeri nondo Mutongo TV niko kamemeke ko kakama bisa kena kitiomo cha kikamba covid ya mukamba kona yonde valawi onethi wani Kisumu netha ni Eldoret onethi ani Taita Taveta netha ni Lamu Mombasa esiyonde ilovi yokamba tuweta nondo tutambete taulenge kamemeka Mutongo TV ni ongo atanyo ya mukamba tubinukilelia nena kunenga mwanya unene to sia kusia muthina wenena na Amuika maukamba na wenena ndongoi sia ukamba na wenena na mwenendi ulani mukuni wakula kanambi pandi andu makwa ningu mukulia kwa ndaiya titunge sindu hii sia usakwani kana siasa iliko ni situ kati ati isililia nesa yote nda hata ithie andu maukamba natikwatana natilika ngalini ila situ tesisi sia ukamba ila situ aitwe ni Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, Governor Mutua, Charity Ngilu na ndina mboma na kana mheshimiwa Kibwana nulikile nitikwenda tinene na wasia umwe kila kinayewa ni marehemu mheshimiwa Kalembe Wandile ni kanati nengwenda hiyo matuku mabudhu nitonie kila kiendeye Kisumu within nyeitha ndatu kana mwaka na kindu after handshake nimukona Kisumu ni bindukie na otao ekaine mutabie siasa sikuna wana influence kana na bina wanamba ni power of the people bina wandu taunga mate ilionde etina watongoi ama itu ondu tinoni emeka iyo makao kwata na makathiba ya makatwete asindu ila siailite na itu baandhi tamuika endino tithiwa ti andu matona ku trust wana kila kikwetu tithiwa ti andu matona kuungama na kwigwa atongoi maitu alama tutongoisie kula meothina timatavye tikethiwe ti andu maye na amen tithiwe tikimatavye tikamwe mheshimiwa baani beuthiwa na kana baati endona na tathi tithiwa tikiende nesa yeah yes na ndi ni kwate no amina bau na ni muviana ndo akuka
murenyani wa umundi kilunguni cha Amuika Na Uteti alato etha twanenia maundu kauta wasukithia wa munyu keria no kaliko esina wimea mainde bwikala mitamboni ya Mutongo TV ngwatano ya Mukamba matuya bau matuya bau kwanza ni sima usie bau niko kameme kala kaende na kuvikia Mukamba kwanza ela ya ilete na kumuseisha ni muviano ndo wako nyiva mwanya wako kiokoni cha umundi na kutambana naitu kweselava kameme ka Mutongo TV then wa mitandao yetu Facebook Mutongo TV na then wa Twitter @Mutongo TV ke @ERASTUS kithuku na then wa YouTube ni Mutongo TV official enda usubscribe ni vaindevi onavundu ku vaimba za otilo wiko kutina kadaka ndoketwa ketha akatune va subscribe na indi kwa namba yotumali mukuvi twende ina kunena ni kwesela ile 395 onayo vaindevi va maundu mesa wasawa maundu maendete nesa kumuseisia ni muvyawe mwanya ndikwendea muthenya wa kwaila twethi wanake Felix Wambua na wala na miama kutikivila cha MC ya wardini ya Wamunyu ya Thue County ya Masa kwenye nicho ERASTUS kithuku wa NZOMO twithia na mwendoni wa saa muonza thini wa vilingi wa mauvongo manyithie kila kiende na kukitika ndi itu ya Kenya muno ilembeta yitu ya ukamba kwa oyu tiwanesa inu ni Mutongo TV. Nikwate kiri yote akunikisio musiaisi wa Mutongo TV kilungu ni mbisuni kila kikukia kila wakana kuma saa 12 na ndatika miongwena sia mawiyo.